namamkela ka Alcode Composer ese channel ku ri ka mi nga za mi subscriber ni kombela leswaku mi subscriber mi like mi share mi tlhela mi commenta loko mi heta ku vona video leyi xikongomelo xa video namuntlha ni ta va ni ri karhi ni mi rapela verse 2 ya risimu leri ni nga ri title ku dyondzo risimu leri i xitori a ni famba na Malk Mr Serious verse 1 yi kona ka previous video mi nga yi cheka laha ni karhi ni yi rapa live okay endzaka vhiki packet bekhandziya bazi kongoma evasiti longoloke na vokhazi hlawula vudokodela rejistara swi tshamiseka a ri ri na nkateko ku a ri zangi ri xaniseka maswiva vudokodela byi lava munhu wo chivirika a ri nga ri munhu wo tlangiswa xikola ri gingirika malembe hinkwamo le vasiti ri feyilangi endzhaku graduata leswi nga ndleka ni tshembangi endzhaku aplaya ntirho ka interview va ri vitanile va ku eka rona dyondza wena ye le xinyamini ri kumbula njhani hi ku meni graduating va ku yunivhesiti u nga nghena kona hi le nawini va ku maphepha hi lama swi vona ku swi tsariwini swi na kume ra malembe hina hi tiva yi pfariwini jaha ku twa sweswo rilo sungula ku rila ri ku ni sola va loyi hi vona va nga ni gila mani ni khensa hinkwenu n'wina mi nga langutisa video leyi kusukisela emasunguleni ku fika emakumu a hi hlanganeni ka video leyi landzelaka laha ni nga ta va ni ri karhi ni mi endlela review ya risimu rona leri